Si nilitum pini kaje song alam tera kana pachini po lalo ni tum kaje song bangke article 244 a putar si tum che song lo la peni tum pipo si pini bike ready cepat lang kok ba la bangke ditum forum talks doelo ditum jakas tum government pen Kasi non bangke itong 5th round talks donai for implementation of article 244A. Ate talks dong si ave puter so implementation na bangke uni dedi. Lalu itu kasi itu non te dobo a government itong ban a chief minister la prime minister la partai Karbenglong autonomous council CM Dr. Tuliam Ronghang alang ni pada tuning dilo jaka sabtu map talks bangke initiate ng kuri pidon nanggi atema itong forum tole dalo. Ase itong pini jaka itong ke claim lagi pini data itu ni group ni pantot kali itu non jaka no member si pan Karbenglong arap apa sih itu jaka tum ke claim pon to jaka tum no state mandir lo puter ne kidonai ke sarkar biga donai la sida party chibo pin pen asong chibo pin pen pini jaka sa tum long so tok song ne pachun ni pan anu tin Karbenglong arap tu pan tame anjamin tum jaka so pen media hoi pen si government of India government of Assam la pen Karbenglong autonomous council pan pachin dak itu jaka sa tum kedam tangan ni Karbenglong lo suduk so lak pen government of India tu na paperin nang sa dengan bang la sintu pini dak si puda ko je government of India tum jaka pan prapjin pe tok to di lipudate ni tum Karbenglong lo sulu suda tumon pajab jide i pugela ke ning biang ni la si jak prapjin pen jaka sa panjong si tok ma resume tu the pute ke ang jilangan ni ke Karbenglong lo suluk suda tumon ke jabe ko la tak na tu media tu se thandar lo la si BJP government non do ma government tu Karbenglong to pan emprek ti ko gaji chaktang do la sula so commitment na jibi nei kusitak pasi tu thandar